Jangan sulit. Wih, wih. Kau marah lang juga. Mire, ini mire. Sumpah. Nah, pakai jangan. Alhamdulillah inna sari watang nala to papagyo batur kang Allah Subhanahu wa taala lakunia kari tampakan siana. Oh, begini juga. Iya sari batang. Nasaba papagyo na karang Allah Subhanahu wa taala iya mi inna sari batang. Aku ndak ditampakan ni. Alhamdulillah. Oh, pakin tu palit cika. Tegi kintui mbe tahu ribalang minum kopi. Oh, jari selalu makin berubah cika. Alhamdulillah cika. Sabab pangamasan karang Allah Subhanahu wa taala makin nerua saluma nakamasan karang Allah taala. Nasabak hidayah papagi umar karang Allah Subhanahu wa taala. Ya jika alhamdulillah ni jika pasabala langsung naku tudo ni nong kapatudo hidayah batur kareng Allah Subhanahu wa taala. Kuku aja me matasak mirip ku tengok Tiga mau bunan lebih kita tanya. Kalau tidak kepala ku kerto mau berubah.